сцена близко. Сцена, сцена. Албетте, Роза і Прибіг вас
келген қонақтар, әуезов ауданының атындағы әкімшіліктің атынан үлкен мерекелік концертіне құттықтайды. Концерт өте жақсы өтті. Оқушылар өнерлі қабілетті болуына Әміміз біліп атымыз қаншылық қиыншылық ahvalda мұшындақ яш концертланы қойған. Біз сіләні әмімланы мұшын білән тәбриклейміз, яны келешекте өзіміздің қолдан келгенше сіздерге қанша ярдәм көрсетеміз. Рахмет. Хайрлы кеш, школы высокого искусства, школы танца, песни, музыки, перед шарбанами, перед художниками, перед другими организаторами, перед хореографом Розой Ибрагимовой, в чьем сердце большая любовь к искусству своего народа, к детям. Сегодня вы, значит, есть будущее у уйгурского народа среди нашего национального народа. Я еще хочу сказать слова благодарности, что вот хореографа, маленькой девушки, вечно молодой Розы Ибрагимовой. Роза Ибрагимова 8 лет училась прекрасному искусству хореографического училища Унгарова. Она могла бы быть известной танцовщицей, классической танцовщицей, балериной в театре оперы «Балета имени Абаля», танцевать же «Лебединое озеро». Но она решила быть в искусстве своего народа, вместе со своим народом. И сегодня вы смотрели прекрасные танцы. Это было чудо. Танцы не похожи один на другой. Создать школу в наше трудное, смутное время. И посмотрите, на сцене ансамбль, большой ансамбль. Здесь десятки танцоров. Они прекрасно одеты, они достойно одеты, как должны быть одеты наши счастливые дети. Hürmetli qadrdon bahor bayramının tomoshabinlari, sizlarni bugungi kelajagimiz g'uncha bayrami bilan chin qalbimdan tabriklashga ruxsat qilinglar. Oyuncularımız gül bulup içliversin. Çın kaldı. İşkenceler bugün boşa konsertde özleme görüp otursa sözcülük yakşı. Bizden şehirde medeniyet merkezde bana konudun konsertlerine tablet edilmişke. Eğer doğru yakşı olaylarla gülüşüm mümkün. Bırak sizin yılsızlarken dostlarınızı amal yok. Moşa bağırır. Tuğan moşamızdan Uygur'un sahnesine gelecek sahnesine hayran baktan moşa. Onca zaman orşetlerde uçan seslerimizin bağırlarını bir tazım dostlarından yana adar kızma. Tamamen yazılan yaşlı işte neymi için şu tiyatro töz davetlik sevatlar bana hoş gelecek ki bizim gödekler için. Ben Murat Ahmedov'yadaki işlerimde o işlemde bilmem yaşlıken geldi bu. Bana moşuk köylerler için selim aldı. Şunun için şu tiyatrola selim gelse hiç kaçar bizim moşuk dernekler ölmeydi. Moştan köylerleri bizge gelecek tiyatromuzga teyre bir rakam yani bir kıyta moşarlarında Rozi İbrahim ve başka bizden berzatlarımızga ben sınır değil var. O moşun içinde tiyatro, respublikanski Uygur tiyatroda işleydiren, уже şunun işleydiren bağlımız vardır. Bana moşun tatbikli moşun bunca festivaldeki moşun bunca ansamlıklarınız
Center. Słuchaj się.